fai un vaso le ngai vaso le ole na sau do le fio le li par mia ole aia fa ai lo ai suafa langa ka ka ura ku ale ala wo so mai lo ma mai nga va ve ka uro kai mingi. What do you think le ado what was the motive behind ile va ve so mai ole ku skala ma ka u mai lo ka nga kai mingi. Na sau no ai le fio ngai le li par mia mai tali ai se fesili na tu inatu inisi o malo le liki ai kua information sai fale le matenga ile sona nafi le anga ile kau nga kia e sao na mangu mai lunga e yai leo a o se upu o ya dia uti lo foi o lo su ele ya se o ka ko ngai lo po hai dia bi ka ko ai pe taila ole a o sau le tasi tamai tai tu stala maka o mai le lanolangi o lona to lua le sito tasi lea e dawa le au singia lea ua fa malo lo le tu mau ona o tu inga ma masalo mianga o le liki e information fo ia le o ko so fa ia ala ua mo le vanga o ia le so fa inga le la ma information le to ia wa falling on my o manga e ka nga fo le fa mai o ku o nga ia la ba post le fa ia maka o le ia o le fa ia ngo sai se fa lo par mia alo mo ka o le o fa so lo par mia ma fa par mia e lua ia singia e lua ka singia le e lua ka singia nga ke fa ilo inga le va ia so le ia por va fa ngo for va so ngi o le la ka ko fa kali i se fa la lo al par mia po le makanga lo nga lo alo sa lo ko ro fa ilo ma wa ta uma ia mo tau sa wa ia fa ilo a faila ele ilo uma to tele pe nga o ya ngisi o le matanga ruenga ia po ai ia le la u fa ilo aku lo langa le ka go post dunga ia le la ma so swani do fa ilo wa lango i lo mai me uma de fa ilo aku langa lo fa ilo ia le na o lana tustu singa le na wa va dilunga fa mai fa sa moina o le wa uma no pikia mai se o to lua today he is suspended from the Ministry of Police due to allegations of leaking a search warrant to the drug dealers. Ia a fa sa mo nei matua mai la to fo e mo mier fa liunga. Ia o le kwa mo pikia mai se ko lu ona nei wa fa malo lo le tu mau. Ia po wa tu li fa le tu mau mo se taimi. Ia se to lu mai matanga ruenga le ona oni masalo mianga o ia na liki ai tua ia fa matalanga ole su enga pole os fa inga leo fola au fa saina he accept the suspension while investigations are now conducted by the professional standard units o le fo ona ia taliaina le fa unga wayai le fa malolo le tuma a o alo ai le vaenga o leo e feangai ma meo tulanga tau loa po le unit leo la tau te feangai ma su enga o amionga tau loa mo le la tau su enga. We can't say more, but we are right and we are doing everything with a good heart. Ele mfayo na mate fe se sitala tele atu ai tau le metasi o tau loa o lo le lei maua o lo o kei maua po all right ia ai o lo fai foi me uma le loto le lei ia ma fa umai ia o misia na nai ia lana au fai nga ruenga mai la tou na la tou nga lulue mole silia ile tolu suma le lua tau sanga o nga lue ile matanga ruenga o leo or kuskusinga la le na le tamai tai tu stala al radio Samoa maina vai ia le u faala wi loa faala wa tele lana lava page e tu sai o le fa malo loina fa le tu mau o siona to lu po le fionga yana nai ia
ele i ka ua e la auli pe le fionga le pale mia ele i ta uina se ngoa o se tangata ia o le merga ia mangingo ma ia malamalama ele i ta uina fo i afa masanga o le o loo avea ma komesina i oe i le taimi le nei ele i ta uina fo pe a ka ilo i ke ua ese nga ne ri ko na pauale informations yes waliki kua yes e lua ni ali isingia yes e leo yes o le vai songei por fai un verso ngei por verso le ma la galela ale fai un verso le ngei verso le o le na sau do le fioga le lipar mia o le aia fa ai lo ai swafa la nga ka ka ura ku ale ala o so bai lo ma mai nga va ve ka uro kai mingi. What do you think le adoa? What was the motive behind ile vaveoso mai o le kusikala makau mai roi kanga karkemini? Feel guilty. Mo ko venga fai mai ia palmia. Wa mauki ngoa. Wa mauki ngoa. O vai aso le e fai lo ai. O longo winga o se mea wa mauki ngoa fa melanka. Nang sawanga. O mo fa ko winga e komsinga le lo. E fa malolo le kuma, fa malolo se fesu suanga. O longo winga la. E ke le lava se i evidence. E po me fonge mauki ngoa ai. Le ko lua le. E ke lele le mauki ngoa se me fo le su inga wale inga suspend ia vai. Ia le fonge. Ia na night. In the night. E le fa ka wala le suspending nga e wala nga se me fa pe ia pe male ko masar mi oi. Vai, o ka singia, ko su lo ka sanga fenga le. O le o fa malolo. O longo winga e ke le lava se ngi me fonge mauki ngoa. E afia ia afia langa sunga fo le valor malo. Ia o kau Pakaria le foi ki ai lunga fa lo kai le ka foi le coupe le sa pisa il mo le lo foi le foi le foi le foi ka wa fia ai le ka ko le lo apo fo ye nga me le fo fe nge me a ko nga me nge e a makai ko ka ko ma fo we ku se me fa truck dealer se o me ko nga me nge nga ka e tio trucks e a fia me ya ko ke le Koke lo wasi ka fa kale po elis kas ba lo fa lo la ba ia fonga ngeo ia elis kas lo fa lo e manga lo ya lo ko lo a fia ko kasi ale ka fa kale si kako sei tato va ia to foila ia pesa foila se we kalau sia foi I post I foi se nai do yes ka we ro pe yes and me too I'm picking up my husband too ai foi se for ko masar mi ko lo ia ko mai lo se ka ko karo ia ai io che mi fai lo ole o se fai ati wala to fa so ai au ta fa ne ole mta upula le atawa anta to o ile tino mai o mea e le fesilingia le yai o ngai le leipolea ma le li olea por fa la putonga oni tangata e ono i masalo mia i meia ai sea kulowa ele ofatu I've got nothing against the fionga yana nai ai tato wo tuli matanga u le issue o le fesili who is nanai kako woe wa fa pengan fa gormea tato wo va ili le mele o ai nanai o ai sia leo okay leo ta umai maina o lona to lua lua leo to ta umai foi wasilia di tours fulu mo na tupu tausanga o leo okay tik uma vanga ai ole ase vaenga e tele na sila fia umai ele to tele lea foi tamari ilana tu la i meltanga ngo leo of course le ato body card afia me o le body card afia me o ai fia me o le fionga le sa fa pito le sa ave mpale mia e yai se va nga fa le kongu mai fia me pe nga solo nga le mai male o lo pale mia kai minge ka fi fingo su ngo drugs e tasi ale me lo u mai ka ko e le manga o fia me su e ngai mea yes
ele manga o fia me ka kia ia o le ala na le fia ia la audi o le ala na ia tong fa tuli la audi mar fast ma fai ma fi no ai na tele imanu maloina ele manga o fa mai langa kala and I quote o upungei e langa mea fua ia mea po le ame su e fua ia mea ko fa fo sa mo ko fa fonga so le winga la no fia bana o fa so e to tau tala ina ia manino sa mo po ile kanga o le fisiri la ngale leire sa valinga mai le valea o le tangata sa fai malima kamakau ia ngai ma le fionga le palemia i terminate of course not ai foi se singa ke sira fia inga ko mumu fia me e fai ala audi ai se singa ke malama i kaupule pulenga fia me e fai anga ia la audi o ngai va vai la ia ka kala ngor ka kom ka up o ka ngaka lea o ka linga o mata o le ngutu o mea umalava ala fionga le safa piko ese mai i le faila o kusi al palemia ele ma fai ngaru so o faila o kusi al palemia kulou e fai masiaki le me ko fa ile palemia le o puta tino e siaki e faile me ta o le welfare check ele se mer ngar faila o kusi e fai a o ai fai o leo o lea o te tau mawhai e tala atu lei ataua le vā la lata o le sootanga ma informations a whaila o le palemia sa avea ainga ngai maanga porika pe sa ngā lue ai le leo lea a whai o le palemia lea o longa ngifo kuri mangu le palemia lea ua iai kai mirengei ma o longa ngifo kuri mangu o le langalanga ma le kausu esu enga o ngifo ala au whaasa inga o le ala le mea la ka ko le masaro salo i o le afo ila le mea la se ai le mea le o fai le o kai bini ma le liki ko information sia yo ka paso le ka theories ia ka ke fa so ina ia tau fa malama ma tau fa pula ia le tu lango le meta upu ina ia o tau sir fia o le fai ka ia nga make ia se si ia nanai o nga rekele ka misa ro I fafu wa fo la masalonga fo le firi ala ka ngoi fo ko le fo nga la malo mo pa mi le siaki ako pa o fafu mo ko le na ele iso ka ngambe a fo le o le ka kana mo firi and I know for you to Godfather a tau whaafofonga isi information se tele na sau mariteine lea ia na news taimi fo I auto lai mai le sape o le sifi ko kako koe fo ia i le kaimi wanga whai ngā news e pei o le sifi e pei o le kenge fo I lele o ia tulou pei ia whai ngā runga mkanga runga runga alana pei o ia tonu le so upu mafua lea le pillow talk le sa tatu tala noa fai me whakasi malongo le na le si fo I masalo mia I whala le winga na te tala so ia te e asa le faiva ai le asa le masalo ai le oni masalonga fo I mea ia yes o lai a fai o leanga ka kau wavala ju I le saunoanga le fionga le palemia nafi o lea unga mau wa pe nga sender ka ngaka nga pu ele meo le ngore me fo search warrant ai ngofu send mana tu oi se fai ngo fia lawa I limor ko me singa ma le mingiska o leo lawa ia la dole authority e o mai me ia confiscate le telefongi me uma ma tu su e foi e samangia providers ia e au mai me ia sapina mai ia le information le ma pe o mele nga fai fa masingonga ia na mula ulu samiliot e sapinga mai e sau e ku fa masingonga o me uma foi na fai information ia e trace mai la e mawar telefongi ai ai ge me ange sia ka ko wa mi ori vai pere ke u ma nga ai la ve ai mar ke Larry talk about fury at the fatu man tua e foi o le si o ka ka mua ka fa ku ko inga ka senti ngai me mo ka ke mawa oi o ro ko ya me sia va me ke o ke recupere ele kusa marco le na e wa le fio foi ngai pe mala boy technical traffic unit e pra mela e longo winga o se mkanga nga le lei foi lenga ke vai
ko nga makanga nga nge e mawhainga sao me whapingi ai koso ale nga wha e kawa i mali o kape Lena avo ele au te whaia tupea au te whaia tupea lava pea fo ila utala tatou vai leanga o le whaila utala le taimi le nei mamoli lau wha malo ma lau wha aftai i le o lo vai anu tanga nue ngau leo e le whai titia le nganga wha aftai tele e ana whai atu a whai uma e ale feelinga fukere pa o feeling or komsinga ale atu langa tele i fo upu matala tatia li tūle na just let the process ka kia fua tatia i ol palemia mar kabinete le fosa ngol palemia wa umar nga nue nganga whai le pisasi wa uma leo waka kia ya lato alawa au maila lato fautuanga now whoever e mafai let's focus ile kaimine ngi at the now ile kangaka lenga lui pe foi la le usau tu tonu le AG mo se time ya precious maunga tato tuli matai leo tangata ia mo le nei time sila ku o le na tato nau uma ma tato va ile alu le arrest le waru kaimingi pe kau ke le ngo va ai ku ai ngi ala po apo le ulu le le ro kala e sa lo ka o le nga ka ko kakalo uma se i maua ia mai le ulu kala maua mai kama la fa ka go mele ngfai mo mele fia or kasi ru ko fa kasi pare ru ya ko ile ru ya arkasi le mo ami o lena tatu te talo ia mau markas ea ele ole u ko sila ole wa makanga mi ngoi mere me i pe mala vo le level 1 level 2 arkasi le mo ya wa markasi foi e o stage foi o level e ko rula level 1 le arkasi ya wa level 2 ma level 3 ma lu ya aka ko wona arkasi level 1 le arkasi level 1 arkasi le wo o le winga la le te fai atua mo moli le tatu fa malo ma tatu tutu e lango to te sira fia kako kakalo mo le saunga le mu o leo lo fai ma acting commissioner al temine tatu tatalo ia loto tele tatu tatalo ia loto tele ma pui o la ko wola e le fai go fia mele e le fai go fia Samoa o le kau ke o le sistemi pe fa ata la fonga a o ka ko o le la ka ko o skaidi le Mexico Colombia Venezuela le ko feferoki a foi le ma ke ara langa ko e paua ku sa ko e o skepunga le la ka ko le la tau ma fai al bale mia ma langa administration ma langa fai nga malo ia ka ofi ka ko ele ila akele melia o fata alonga i vai li su e tu feoti tagata ioi mo kupu ala kurkuru ala kurkuru woni ele singa ki ele ikukuru ala kurkuru si o ko o tu langa na la le tau te va ai tu i me tu le mai talo fai. Do you really throw your 32 years of experience and il auto ele malo ona o nei mea ya kau ke kakalo a wala ngai le se kalo ngi ku le o lau te talo le atu talo sia ya ai tauru la ai so claim mo ke lo arma fo la ye ku a ko kuskusinga le fa pe mai innocence to lua Ele foi meio inocente. Como all right. Vai lá, all right, lá o Calia. Vai lá o Calia le suspect. O Calia vai admit le saor susuek. After tele ia ila to ai mai se a leo su e ia o to atu tonu. Yeah. So swani so su en. E kokoru len ka o le famia e kokoru ia. E to tonu fa fitai. Ua matua tele ya mai e ia isi me ia boka falogologo e abe feringi saviri e se fai kakala o la ko pole si o kamale o konga ia toma kamunga pe malu si pe ful pasa ai ole te talo le na
ia e lo to tele la o fionga il commissioner o lo tu la ile dei time por acting commissioner ia por commissioner fa le tu ma ia e basi fo ie o lo tu ia ia uso suenga ia o va ia ko fo ia ngai ia e fo isi liki ngai liki solo mai e pe no te fa ia tu o to sila sa mo even ko ko mo ko makanga ruenga le na tato ro mai pa inga le nga ku ia kwal tenta ia ele malungi mea a ofisa kongo ala se e yer par mia sa ole ia ele malu eliki kua o ko sila ko nga makua ko nga walofa o mai le faki anga mar kuringa sa mo observa ala me le ko ke va ia ku ia nga ole a kidi liki mai kua o fisidi o ai le liki ai kua ma nga ia fisidi ska mo nga na sabe mo le fa malo le uso le entertainment TV le sa fisidi ma na ia la fisidi le nga sabe le nga dia mai ia na disi va nga u tato o to silfia ia mo tato lo o fisidi o ai la le liki mai o le ska nga ka ke le tu lo wa ne te wa o te le te tonu ina mama tua o le io e ina la vale ali foi nga le tono lo vision par mia ka wa kilia is o le ska karen sa fa mai le le next in line ya o le ai fa le wa ma wa la ngona ai pule ar fa to fa la inga le fio nga le par mia po ai la tum te filifilina ai ya te ulaia e matua io ina le ngai tasi le tau fa le nga le fa nga malo mana tu si o kero ai waru ko kape mai la ai o te pole o la screenshot o mama il to tele e kofi lo fa nga kulo ya le la to sen o mama tanga tau ia screenshot o tala wa na filifilia o ele le ko nya kuirunga la ngai peina ma fa yatu it is so unfair o lo ngukuleanga ma ekeke e fainga malo ai uma enga e ke fia maka mua wa elifo e ngofo ma se e mako kongi o ko konginga you do not deserve it esa o tala le fetu ele fegowi ele fetawi e madua le fetawi lava ma ele te tau fo ina tato fa ia tu ai nga me fa pe pingala na la tatala tu sala pete mo mai le tu langa rena pe ke fili e oi ele tau fia i le tūlanga le anga mau wha le lenga na whai le pāle mia mana malo le fast ma e lau le vale wai kasi le kanga whapeang kuskusing le lau alifo nei sau wha ia e pe o sau wha ia le tamai se lau pasene ioi ia le nau whai atu le tala tato waia le levo le media ia tau fo ke ro le si ale le riki ai mei kua ioi la kau le riki ngai ia la ka ofi ngai langa riki ai la ave wha riki e isi langa le wanga ngau e fie palele ai e tau faile me sa fa ma vai a waru ese ro fo ila veia fa ma vai to mo o ma er watu mo ia i fo ni sitangata sala to ioe malango fenga malo o e nga mo re kolusio le fa ru mai inga ia maua malo o kanga ka kongu nga ka nga i fo ingi u la palapa ia o so fuanga sa o nga ka nga ia ai le o lo fia kama mama fa fia kama me foi nga le nga va koila o fo kuanga i se uso le ua filifili le ua CEO le officer o foi mu to lo wa e le na va tu sa o ya le nga ele mali ele i ro matou tinga inga e kau fa sufi le akungu inga ia karikongu e fa ku la i fa nga malo ai ko woka la i kala le nga mo ko kau ke i pale mia mala laule va le or ma ko fa nga malo fast alela o ko me ia ko se e ko finga ia ko fa ka kala ka vale ka ngaruenga o pe fo ile sa ako and o pe deserve o no sa fa inga la ia ile ska nga ka poko e siria ku fo e ka ka nga va ko ngofo inga ngofo nga ki sa fa mo o tulanga na tonta tu yai ioi le ia se me o ifo ta ka ngaruenga o leo uma ia sa fa maongi ma ko silent on ko fe kuli o ko ali eto ia ola se fo tuanga le mo lanto ba vai ai mai se tangata a faila sa ko fe ya longo no I want to give them a chance tanga ka fo ie le wala nga ai kau kala o me nga sa kupu e te tau tala lo tuli oi a faila o le na tonu le nganga
fa mahongi ro la mai foro la ka ule menga ke ro wala nga le wa yai tanga te sa ola usa fa le foro la ka ule menga ke ro ma nga wa ile skill se ka wa yes o lo fe ke o rusi la nga le ka siro ai na tonu lava o le sa wala nga yai kanga meri mai kua meri mai fa mai senta mai mongi fa maungi ar me fo la ngor kala nga fa mai o me ro i mako maua loa ele au vaenga ia le longo malanga vaenga kau mau rosi fa makalanga o le mau ke kau karango ele ama won final warning e fele si le foi le ke yo samuel ke yo sam le roka o marke mingi vai o le la tu sta mai fusi sami e fe lo ai kai mi o lenga pou kai ai ku ai lumo efo ma wone efo a vele las warning sa ke ko kango fa nga mea sa ke ko fa karo se vai ka ko ye fautuanga la le avatu o le fautuanga mo o tou manu le malo le na tou fa pe sa puli o ko sa le mafainga ko kakala otherwise e warn pe tuli pe final warning po le suspend o to this is your time now o ko kai me ngai kai mire ngai fai fa le ye ro ka ko nga ruenga fai yalla o le ambio tonu awa o le fili o le kama o le o punga le nga ka mai pese a makar ka maro oskagi o le fili o le tama o le maua pe o le maua mai le ai lava se mea umi o nga fa ko nga fiki pe o nga fai mo i lava wa tatou iloa masi la fia le mea fia se fulu kausanga o nofo mai le HRPP manei mau me fa pe nei ma le manatu le mafai ona toe suengi lunga wane le lawa maka o mai fa mole o ko ki fa ma va le lawa amata nei da to fa ma vai e vai la ta to ya fa ma vai le chief auditor la to ya alo ko ya o sanin lo aku le pa ya sanin lo aku le pa ya sunga ya fele ya ai fa penga fo le ombudsman o mo ho ombudsman la ko whatever o ombudsman what don't know if to fik mo ye wo yengi tele ava no tele ye ya yo ya tau te fa vitai enga lue mai lava le tua ilona tai enga lue mai lava ilona tai la fo ile nei tai mi le tulanga o lo ia iso enga fo ia le komisina o leo nei tai mi o ka kounga ya ta ko walu le ala va alenga o le ka kalo aku le fa mole o tosi ngia fe soangi ka ko su enga boya fe soangi su engi lunga ngai mea fato ai loa le leanga to te lo to ele o le leanga tele ele o le worst le to te vai ku so le ia o la boka o ko le worst o ai to titia mangu ai lunga o le worst o le mea lea to titia mo mai tu lo tino maliu le mea o mai tino maliu feo ki mai ka mai ki fea feo ki mai ke nge ki fea o le worst na o ia ile bata upule nei pe a le vave ona tatou tutu fatasi a mata mai ia tatou uma lava i Samoa mai se mtanga ruenga o leo o le whaangoangoanga ngā kou aku kou ke kau ko e pui le aku ai va ai mea ia kou ke aku whai ai mea tu te atu whai ana na whina o mō mai iri whamatalanga e iai whaangau o whaiwhi au ia wa awhia ia vai le me o ia o ko kongo le loko a fa le nganga le li o le fa le nganga po sao ia ile isa the question is how many 5 hours are doing it ka si au ni mangu mo singo 5 hours o ka kalo nga ka fiolai o ka kalo o le o mo fa maunianga langa no vai o fa se post tangata te le lopo ai fa mai e 5 hours ia se ka ko kilo la ai na o faia le sa ililinga ma o mauti noa mai ia na nafi
o whanau o whaiwhi au la uha kaufia. Ia. Ele mwhailana uwhai atu I lunga se mea ele I au baia se na sona confirmations. Ai ore ka kalo. A o iai ni whaiwhi au kuloua o whaia. O ke ofo I lo le fefe. E foi whanga o whai pule. E ka upe o whai pule. Kusape pe kuaku. E ka o whai pule la ranga ngā molewa ngā ime. Laka ele se. O whanga ula whai pule. Mana tua. O whanau o whai pule. Whanau o whai pisingisi. O kamalanga, o kamanga le ke le mea lea. A ole winga le utu whai atuai. E pei e li aro ka kingo. Ai sau le ngei kala ua la vevea mai ei ma whaiwhi au ma whanga au ma whaiwhi au. Ka whapea, woi ka fiolai. Ia ai a whaiala langa i whaiwhi au e ingo pia. Antola ese ka le sia. Ia la whaiwhi au e ula ino pia tango fia le ava maa rosi. Ia, longo winga. E so o koe ala ma mea. So le I whaiwhi au o uronga fu, so le where le iso. Iyo. Ia. E li whapea tate whai atu le a e pule stafu ne le la o lona sa. O le wingo le tala I o lau whiwhiringa sa o loto. A le aisa le whai aku ai. O le aisa. Iyo e. E whai ngō fie anga ki whae ko inga whaiwhi au fu I e le kaua o ar pereki. E fiuroro koe. E fiuroro koe pereki a vai a koe lo le a se me omo. E matautia le tūlanga.